biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal ang kabuka puasa. Biasa sa dingero ko ramalangi kataw itap puasa na makada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di. Ang kataw masalah na itu Pak Bu. Kataw masalah na itu. Magay cicam ni mapabuka selama ramalan. Pak nasa ternyata waktu nanya. Ternyata giliraku. Iya ro angka itap puasan na supaya aja na lupa waktu iya ro itap puasa dia satta pada makada wajib. Tapi iya ro de itap puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de na cocok ko de perenuang ni. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ay de gagama ko tu makada yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kung katalo mangumrah ko makka ko ramalangi. Ay de, kamana ko tutatala. De gagay tapuasan na kadayan si mapapabuka. De. Nah. Makito. Namigatoje tulo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka. Mudah-mudahan masampajang. Apa itu ko ramalangi maro masigi. Maro. Iya. Jadi tausahakan ya. Ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkapi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapui asanna. Memang majami ko de gagama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama. Iya tuh kok asat tapatataja na ibaca. De na tu tapabuka latu capana. Padahal matandrela na tu apalan na. Ya dia ko pura ni tapu asat ta. Namo ta 10 manibet patabawah. Wairinung. Bawa ki wairinu lo masigi tataroy. Cuma kami pasangan ni, Pak Megato tu tahu makoro itu ko ramalangi. Tidak ditahu itu. Ko matarawi. Sienra kanala te ko matarawi. Rua. Oh iya. Tiga mali 20. Iya. Iya ro arua biasa tu ko pure matarawi 2 rakang, malau wairinu ninungi. Biasa kimita ka? Baka biasa ko matarawi te na dapi pura ni matarawi patanrakang. Wah, mak bagi wai na paninung. Aja tinung na reko matangang palawangan na sampajang isi basampajang. Sikiri dengan sikir. Apa itu tau mas sampajangnya mapala alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu pemo. Makanya ya kode tinung supaya jin itu terbakar, nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau masampajangin na turungi pusa. Yo pwede ko to masampajan na turungi pusa imagi sa say. Parang kamako imagi tanam turwa pusa ini. Padahal baraka lopo na itu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya itu kotopura masih kiri aja to minum. Kotopura masih kiri kecuali to pura masalawa inungi. Itu ampa ya ko masalawa ita we ubuka pas tutu na we. Ma barasan jite na mahalul kiam ibuka ipat tutu na. Irwe pas selesai masalawa inungi nasabak baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampajang aja jolo tinu. Pasangi mapala alelewe. Macake pimatu papena dinge napaki minum. Supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah. Tabahan nih. Mega apa tuh tahu kupure masampajang. Apalagi malay 20. Pai. Iya na pura assalamualaikum. Nah alas air galase dahil na isosi. Ang kataw tulasan na nasa gurut tero. Makadenang kataw tolimino palawangan na sampajangin. Dito nule perang itemena. Nah. Nggak bisa menahan air kencing. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Akada-akada ko tumadak ka ustaz. Iya ko dito leperang inon. Dito naharang. Tapi maka dito pandrita ahli sikir iya si kanja na ko to pura masikiri. Paja mi mapalla alewe. Napaki minum. Tapi ya ko to pura masalawa pasisumpung iway rinungi. Misalnya selesai masalah langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi Dimashq, penulis kitab Hadis Arba'in.
Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutana na maktama makkada. Agay pigaw ko puasa na din na tumaragjilat dak bela. Biasa apalagi kan cuaca biasa apalah sitongan na ya tu puasa tepat ni matu tiwang. Ya nama kanja mo tepat na te na mo to mato getto magala to puasa. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ay napay tati 10. Gimpe nih. Jadi tapi angka Bapak guru napat kareka saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubu. Ini kotoman resubu Pak Bu. Tominu jolok. Aja na to langsung manre. Malaki joe kemudian kita minum. Namo talut tagon. Yang penting minum jolok. Pura pi minum napa malaki nanre. Iro nanrewe aja tataripakan reang. Ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang. Ijepu iro nanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemma iro bauna. Yan aro nakada ipandrei nyawah. Iro nasa to pandita iro. Ipandrei nyawah. Imawi napa yemma. Napa bismillah napa yanre kasarana. Pura yero ala siki jepu siki aja mo ni cede mo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandrita mapak gurang maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka tode na pakai jadi setiap yemma yero ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yero nak pamulangi mau yolo napa yemma yero bau nanrewe napa yanre kasarana. Yang kedua deni mau iya langsung yanre tapi itahangin apa sae. Yana tu nak panre lahirangnya. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napa ki malah pakan reang. Tapi makanya tau pandrita namo iya itu nak talut timpu gan nak toni. Mau pakai mau puasa. Demo maliwasat tuh. Nah, iya. Tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapan nih. Tapi ya kobat tareka na pakai ya tuh. Iya, yana tuh ampai tau pandrita, ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko manre. Tapi dia niru lady. Dia peniru lero mola. Aja nana yang pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pak kapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matam baki. Aja naganak bali timpu ipaganjil. Tapahan ni masuk. Aja naganak bali. Aja mo tareke ni makan cidi. Dua aja mo. Andre mo ki. Mepi masomatu alaki werinung. Kemudian minum sedikit. Napaki saji nandre cek dek tabagi telui. Iro terakhir Napat andre. Tapi ya kan jana kalau kita bisa tenukan Pak angka tuh sikiri napa gurongan atau pandita tapi jarang orang pakai matangangi manre itu napa curi sikiri tapi aku ya rona ya benar rota pakai maka dah anu maka dah mini maso alaki wa cede tinungi napa malaki nan recede napa tabagi telu capaknya itu ndak usah dihitung kemudian kopura ki manre meki manre be panre moki jo bepa Remoki. Tapi air terakhir, wai pacapurannya inung menentukan itu. Kaya yasang, iya ko minungi, ipatamay wai ko sumpangnya. O terakhir na, dia na to gaga wai rinungi monrina. Dito nagaga andre. Ipatamo ko sumpangnya. Iya tu wai ko sumpangnya, berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Iya ko yomang iya tu wai mapalla macakke, to 5 tuh. Berubah itu, panas dingin. Hangat itu. Tapi aku yamma ina ya rumah palai mahangat yamma masih yakit madakah. Tapi aku ya tu ko macakke ina yamma matan ratu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko wa esa mana sama macakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin.
Iya ko iya naro na tatuja tu macakke na ya tu tamba, macakke tu lolalam. Aja na tapolay wa imon rin na. Insyaallah deta madak kaya tulat tu arewe. Deta rakong. Nah, deto tamadodo nyawa. Nasaba puray pandron na nyawa. Deto na to malamma ko to pura buka. Patalon rupa tu papuasa. Nasa ya deto ju maliwasam madodo nyawa mak. Itu makali guru tadi na pandre, dening mau yon na anrewe na pemandre. Engkat to tau maka deto ya magala mo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu marigagah. De leya na pura nabuka de makali matana ni sa di papinadiko. Ayo po ko to mega me mananre tu mandari makwa. Pa ang katoto to mapuasa balas dendam. Deto nga sanan rekostoy tapi de nagandro su ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya kumakan detox berarti palega racun. Itu sampai kumapuasa 1 sampai 10 mapai bebek telo. Kada tu makalele pa pinadingi. Magay nasa vaksinin na yero racun ng kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasaba ka yero andre itu ampe ko to mapuasa aja na megala day andre ko to bukman re subuh si bato buka supaya yero daraero capu ya andrewe ye ko capu andrewe lawi mala yero racun kulala watakalewe iya na ro nalaga. Makanya tuh ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kilona agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pade kong kasalang ko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak nak ko bandrena iya na rolumu melo ilat ga pada mati watak kalewe oko tu tabin na sarape ang karacung ya sangilama iya tu lama iya na romelo na ga darah kode gaga andre jadi itu ampai ko meki makanja madising apuasa ki jadi carana te ko me madisi tu mapuasa nasaba iya ro racung no kilala watak kalewe ga pada mu itu to melo yo operasi lai suruh tu mapuasa itu. Dan kata melo operasi makin mau operasi kau aja karena puasa kok itu mana kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya pada itu kau tahu puasa jadi ya tuh tahu puasa pak tahu napa cingi alena ya nariasan detoksifikasi no tu timbangannya apa mulai sih dilatu 10 tu puasa no di timbangannya angka 2 kilo si tengah. Ya nang kapapuasa denen no timbangan na salah-salah lagi mati nama puasa itu. Maka bala niya tu. Iya. Jadi ya kona dati 10 si dilatu 20 maka neto pandrisa stabilisasi. Jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni. Apa angkat tu sarap tatutu magay nasaba natutu ilama. Ina tu ampai to macomo madari denule pasidapi nyawana. Iya. Dia lancar peredaran. Iya, jamu tak tersinggung ini teman como ya. Iya, jadi makiro. Tapi deto na tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek tema tu timbangan nale. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Deto na nama gitu tema puasa. Manyamatoni tu dia na tu namanya andre. Apa iya tuh di selangnya atau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup cik di mi ipandre yaitu ampai tacek de mi andre na maso tapi iya tuh kapere nasa nabita itu ususnya na pandre manam itu iya itu jadi iya na tuh ampai koto mandre ko iya ko asolapar aja ya solapar ya ko salapar ngin madari tu cek de mi andre na maso na to dasa gi makwa maka dawena napa jadi di burasa wanre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tace de minandre na masona sabat tatutu ya rususe, ci di menita buka. Ya mio pwede to laigan rusu tak buka mana pemang. Ono to na magala mandre. Ya aja tahera kong katau maka lama ginang katau tapi kutimpu minandre na maso. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka usus na tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, mak itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre maka kapiri ya manre kapiri. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa.